Porterlerdi aralap, uylar tarafqa bара жатабыз. Арабыздан чыккан анча-мынча таңга жуук алынган уйларда сурап коем. Силер күнжелес каналын көрүп жатасыз. Ака бир нерсе сурап алайынчы. Алдыңызда буларды? Алдык. Эркек торпоктор. Канчадан алдыңыз сен ушулар? Канча айлык? Сыр болбосо сурап коеюн. 31'den. Ayını bilmeyiz точно. 31'den aldınız ha. Bir kişi bakkanга zor okşaydı ha. Ova. Ay. Hakikaten edem bu. Bagaslar mı? Bu nijni çiğ keten. Nijni. Oldu. Azakta bu kan menin tavasır. Güncelesi degen. Güncelesi. Siz aldınız mı? Çoğun muydu? Oo. 4'lü 5'li tuğan okşaydı ha? 5'li tuğan değil. Sütlü kança öğret dedi? Süt hazır baykettir. Bayket. Ha, etke. Kança kalı aldın sen ama? 90'a. Soyuz mu barıp? Ce bagas mı? Bagat gene. Çıkar öğrensin. Siz jalan soyuştu algan okşayız ha? Biz misayet etmesen bir 30 sekundga surap koyayım. Bunu çoğun kunacınlar. Bunu kuylar öte katı toltur. Bunlar kançadan olup gitti bağlar yani? 120 bin oldu. Oho. 90 bin oldu. 90 bin. Bunu öke 90 bin. Ertemeden kelip kırıp alıpsız da hiç kimge kaldırбай. Жақсы. Жақсы. Bazar түштү деген чын mı? Düştü деген жалған. Жалған ба? Қандай дейсіз? Күнжелесі деген. Сіздер қай қаласыздар емі? Мына құнажындар алынды әке? Сіз сатасыздар ба? Bir sır болса bir сұрап қойын. Қаншаға алынғанын. Siz aldınız da ki? 67'ye aldım dedi orası. Orası 67'ye aldım dedi. Nokunacın. Az biri çöne pöstürü kunacındı semiz. 61'ye aldım deyip görüp tarqasında semizimiz arda torpok. Kanday desem. Bunu buka turbay mı buka? Şuradan biraz boyu biygirek semiz 30 binge aldım dedi. Anan bukalar tarafka geldim. Bunu ağam bukalardı görse dodat. Siz mi kaçay? Evet. Surap koyunca bunu çöne pöstürünüz kança? Çöne pöstür 150. 150. Bu 130. Siment ala mı? Rusya'dan kelgenlerdi baktınız bile? Yok. Neyse. Ha bu özünüzün kara bukalarça? Özünün kara buka 120 aldım. 120'dan ha? Oo, sevizler. Buna buka bağları. Jaş bukalarda surap koyun. Semiz eken dağı bakat gençler. Kança bu hemen? 55 bin. Ne ol jerde buka alındı okşaydı. Kaç buka satılıp ketти? Surap koyunç. Görmedim kaç. Siz sattınız mı eke bukаны? Aldım. Aldım. Kaysını? Aldınız mı? Sattınız. Kançaga sattınız onu? 100 bin so'm. Şivits mi bol? Şivits buka eken? 100 bin so'm. Alato? Oo, alato. Bunu bagat eken da par be? Alato. Men tuğanında oşudan çoğurak, 1,5 yaştagı çoğurak alato var. Үйде тұрады, бірақ бұқаға қойылып тұрады. Сізден бе екен? Сементалда круговой қанша болып кетті? Российский, здесь будет. Российский, мына шул жақта екен. Если круговой, Сементалдар. Круговой болса 88'ten дейді. Енді саған ойлар тарапқа кіріп қойын. Ол жерде satıldı. Bana 175'ten 170'ten 160'dan 170'e çeyrek. Ne metre geçeyim? O ölçügön ne metre? Men de otam. Bu qaysı jeri et, qaysı jeri mi? Düşündürümçü. Ortadoğu. Mao savunuyluk ekan. To'xtab turaman. Bunda qana, boshdan tushundiring, bozorib qoldilar. Mao yetdik ekan. Qizil ha ustidagi. Mao sutdik ekan. Sutdiki. Buni buqol beni topib beradi ekan. Buni yetdi, shuncha chiqadi ha? Buni et vaqtindagi nimalar ekan? Aha. Buqalardiki. Bo'ldi. Ha, buni qarachi. Qara ol metr belini tortib. To'xtab turing, 170 ni topdim bilan. Eng kerakli yer. Tuğanlar. Boyun almashtırib olayın. Eng buqaning beli qancha chiqadi o'zi ходовой? Standart. 175 qayerda turadi? 75, 85. 75. Buni tuğanlar 175 dega nima dedingiz?
Так. 175. Qarаңыздар. Mına turadi. Mına o. 170. Ha, 170. Үшірегі ет бағытында бұқалардың салмағы шығады екен. Астындағы сүт бағытындағылар. Ноғы астында қара болса бұл белін ұзындығы, мысалы белін ұзындығы 130 шықса, где-то сүт бағытындағы бұқалардың салмағы 182-нен 186-ға чейін шығады екен. Живой вес. Ал эми үшірегі қызылдар болса, 130 шықса, 192-нен 196-ға чейін аралықта шығады екен. Сүт ет бағытында бұқалар. Шындай екен да? Bu kayakta satılады екен? Россиядан келген бе? Сіз сатасыз ба екен? Özüm çene görüp alalım. Ben çene görüp. Rossiyadagilar ko'rgan bo'lsa shundan metrda jo'natib qo'ygan. Taşını baba. Siz Rossiyadan aldınız mı? Жақсы екен, жақсы екен. Жақсы екен. Бұл метр екен да астындағы болғаны. Үшін шығарып алыш керек екен, а? Көйдік. Көйд. Бүгін бізге өрт тұрсаңыз, мен көйд оламын. Сатасыз ба? Ben ketip alalım da satmayın. Қайға кетесіз? Осқа? Оштан сұраса білбедім. Не алып жүресің? Так, мен өзім жерлестерімнен баштайыншы бірінші. Қандай жеке? Сатып тасып бі, алып келдіңіз бе? Olib keldim, sotib oldim. Алып келдім. Үйден келді, да? Бұл конезаводтың үйлері. Так, бұл боз бұл? 7,5 ay boz. Желіндерді көрдіңіздер. Бұты ұзын емес. 20 литр сүт береді. 3 туған. Үйізге өзіңіз ұрдыңыз бі? Сым қалған дейін, 3 туған дейді. Қанша? 75'e berem. 75 binге берем дейді. Түштігі базар көтерілді. Шынын айтын. Düştü. Бірақ ет бағытында 3 үйді алып тұр, бірақ қымбат дейді қалар. Semizler. Семіздер қымбат болды табы. Семіздер қымбат болып тұр. Мұнағы ойды қараңызда. Торпағы ем қайып тұр, қалтырбай. Мұнағы торпағы менен екен. Еркек торпағыңыз екен? Бұрғач. Қанша сұрады сәне? 80 lira. 80. Торпағы менен. Күнжелесі деген. Мұнағы жаш үй екен. Бірінші баласы ой? Екіншісі. 3 торпақ сатадасы бұғаш. Мұнағы чоң торпақ баласы екен. Balası 75. Баласы менен бе? Баласы менен, а? Баласы менен 75 bin sürü odat. 22, bunu 20. Бұл 22, бұл 20. Қош алып қойыңыздар, көрдіңіздер. Соқылықтың базарында. Гигант ой сізден бе? Сіздікі бе? Кыдажың мен ол. Бұлар өте чоң үйлер екен. İçine girip sırayım. Çırna pöstürü. Onday torpağım menен eкен. Желіндер мына жашы. Бірінші баласы var ki bununuz? Қанша sırada sen torpaq menен? 70 bin son. No torpaq. Tak. Toqollu. Boz mu? İçi çoğun oyup kaldı. Қанша sırada senden buğa? 65. Sütünü bilbeyiz ha? Sütünü bilbeyiz. Sütü hazırkı moment 10. Азыркы момент 10 литр. Но чернопестрый, жакшы чернопестрый экен. Дене түзүлүштөрү жакшы. Жашы окшойт. Бирок бул кунажын окшойт эле. Туйлек бекен бул экен. Ал жак карап туруп ал. Но туйлек бар эке? Туйлек буюңуз эле. Кунажын окшойт эле. Экинчи тут канча сурада сенен бул? 115 миң сом. Өзүбүздүн местный үйлер. Бул канча литр сүт берет экен? 5-6 литр азыр берип атат дейт. Канча дейсиң? 60 миң сом. Мынагы бою бийик таргылбай. Мына жерде ургач торпогу менен кармап туруп. Сен сатып атасыңбы? Канча сүрүп атасың анан? 120. Чоң экен а үйүң, э? Канчанчы баласың мына? Экинчи баласы бу. Мына желинде да мощный. Канча сүт берет бул? 15-тен ары. 15-тен ары дейт. Сен күчтүү бала келсиңчи. Будущий бизнесмен бала болот окшойт. Мынагы парода кунажын 1,5 жаш, 2 жаш ба экен мунуңуз? 18 ay. 18 ай. Канча сурап атасың анан буга? 100 миң сом. Парода да бул, а? Бул багы кызыл уйлар мен пародан атын эсимден чыгарып койдум. Россиядан келет, ет багытында. Бойлору жапышыраак болот.
Бирок толташка жакшы. Булага мына кунажын үйдү бирди экин тууган окшойт. Бирди тууган беке? Екі туған бірді. Канча сурап атасың буга? 65 65 туған. 000 сом. Желинди көрдүңүздөр. 10 литр төгөрөгө да бирет окшойт. Күн желеси деген. Так, эми каяка өтсөм экен, а? Бу курсагы муундай болгон үйлөр сиз сатып атасыз беке? Жоқ, мен Интерес кармап атасыз. интерес қабыл. Несі жақтан сізге? Айтыңызшы. Уялып қойайын деп түштім. Жоқ, жаштары кішкене кетіп қалып тұр, а? Сүт көп сізге. Үйде. Жеңеміздер кірбей. Жодар? Жақсы үйлер екен. Есі бар бі, жоқ бі, білбедім бірақ. Ешкім жоқ. Мынау қара ойдан сұрап кетөрейін еке. Қара ойынға қанша сұрап атасыз еке? 60. Sütü kança yaş boğaz degендей. Keç boğaz az 4-5 litre veriyor. Noş. Nol жерде дагы жакшы уйлар бар экен, а? Мына уйларды караңыздар, бүт кызгымтыл, өзгө тоого бага турган жакшы уйлар экен. Мына уйлар сизден беке? Билбейсизби? Жакшы уйлар экен да мына ушу үчөө. Өзүзгө мындай бакканга. Мен айланып могул жака өтүп кетөрөйүн. Уйдун элиталары могул жакта турбайбы? Мына чоң уйларды карап коюңуздар. Siz yaxşı mal qarab жүрсөңүз, мындайла билип аласыз. Сизден беке мына олор? Көрсөтөрөйүн, а? Көрсөтө бериңиз. Элиталар сизден экен да. Элиталар бизден. Sütünü aytың, жашын aytың, эми баасını aytың. Мен жашын билбеймин. Аха. Баласы родной. Ана şu porterin aragada turgan, ana şu. Не порода? No балабы? Баласы. Erkek. Erkek, uçok. Küçük. Uçok. Bu torpoğu menen kança olup ketedi? Torpoğu menen kança olup kalat? Torpoğu menen 120 dep surap atабыз. Yok, öte 120. Ama boyu çoğun uyumuşça? Boyu çoğundu 78 dep atабыз. 78. Balası çok okşaydı ha bu da? Katta parodadan neydi? Özüzden eken? Sıra düşünüp aldın. Çoğun degeni bu. 120 balası menen. Alato paroda eken. Alato paroda eken deydi. Ana balası menen. Mına kişi aldı okşaydı. Mına jakşı eken. Артынан желинде қарап қойыңыздар. Алдыңыз ба екен мұны? Сұрақ қойың. Қанша болып кетті? 68 kaldı. 68 мал қылас. Mal. Бізде екін туған оқшайды, а? Ekin tu. Екін туған. Ол жаққа өтіп көтерейінші. Ағатше мұны қарамтыл құнашын сұрақ қойын. Сіздің құнашыңыз қанша екен? 65. Туған оқшайды, а? Бірді. Же туйлек бәлі? Бірінші боғыз кен туйлек. Siz de aldınız mı? Kaç olup ketdi bu toqol endi? 72. Jelinlerdi qarab qo'ysa, jelini bor. To'yda o'xshaydi. Nogo xunajin maga jaqdi. Nogo xunajin zo'r ekan. Alsiraqdan ko'rsatib qo'yaman. Xunajin sizdan aka? Mana xunajin. Qanchani tug'an endi? Bizde tuğ. Bizde tug'an. Qancha so'radasiz? 70. 70 ming so'm. Bu ne parodayım? Bilbeysiz? Şvet. Şüt deydi. Men de şüt deb chamaladım ele. Mekmek şu o'xshaydi. Tak, sizin Chernopyostrovich agam? Ya. Chernopyostr. Qancha deysiz? 80. 80. Torpog'i menen, ha? Iki torpoq menen. Iki torpoq menen 80 ming so'm deydi. Ko'ringizlar. Bunu simmental. O etke de sütke de kete turgan mına şu bu. Toğga dağı bağı orası, ha? Bu Rusya'nın kuva? Haa. Kaça mı buna? 100 lira odası, ha? Sütü beret. Süt hazır 15 litre sütü var. Hazır 15 litre sütü var deydi. Tuğanda 30 beret. Tuğanda 30 beret. Boğazda. Zor buğanı koyunsuzlar, zor torpa kalasızlar. O cüzden kemi yok da ağam turu. Bu mesmi uylar beke? No üçü. Kıştı uylar eken, ha? 120'dan sürüp atasız. Ha, 100'ke verem de atasız. 50 ta uylar. Jelinderdi özüңüzдөр bir qarap koyuңuzlar. Nezi bir çetten görsöp çıktım.
негизи жакшы эле баалар, орто эле, эл деле көп. Эми видеону жыйынтап койсоңуз айта болуп атат. Бир четен көрсөттүк, сиздер Сокулуктагы уйлардын баалары менен жеринен таанышып чыктыңыздар. Туугандар, саламатта калыңыздар. Биздин видеолор класс басып комментарий калтырып, жакындар менен бөлүшүп туруңуздар. Ошо бизге чоң поддержка болот. Эми кийинки чыгарылыштарда жылкыга өтөбүз.